Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah abang kipole sareng boten kawula channel YouTube Okara TV. Malam moga sadaya pamirsa kakencer bersalamet tor jumamper panggalian kantos bisa miarsaaki cecerbeun channel Kadinto. Ananging sablunipun kabiti cecerbeun Kadinto boten kawula nyoona pangestona kaangkuy like, subscribe, tor share kaangkuy curbuna bersama tura Kadinto. Cecerbeun se badhe ajerbeki esat samangken boten kawula badhe ajerbeki bab bangsalan. Bangsalan Kadinto minangka salah setong macemipun ocak lalongit. Biasaipun gunakake dalem kaudien resa are. Tor juken biasa gunakake orang abu-dabu nalikana badhe semo. Arteipun bangsalan inggih Kadinto setong okara se yangkit nombuki setong ocak se agen duk kecap sami sareng kecap ocak se dadi artena. Otabe tegese okara bangsalan kasebut. Bangsalan Kadinto sami sareng bangsolan arteipun jawaban. Manabi madapa okara bangsalan koduna oning 4 cara se badhe jerbagi sareng boten kawula. Manabi agunaki okara bangsalan koduna juga nyebutake okara panebus. Nyopre orang se miarsaki Kadinto oning kamaksuda. Terus se kaping 2 inggih Kadinto okara bangsalan padepak kalaban jerna. Nyopre tak nombuaki salah maksud Kadinto. Terus se kaping 3 inggih Kadinto okara bangsalan padepak noroaki kabadaan. Terus se kaping 4 inggih Kadinto orang se bakal iadepi koduna oning dek bangsalan kasebut. Di Kadinto tatengera manabi madapa bangsalan. Dining contoh-contoh dalam kaudien resa are se biasa gunakake inggih Kadinto. Contoh manabi bade tuan rumah apareng dedeeren dek katamoy. Se tuan rumah kasebut adabu Kadinto pon tudeer nyek kunong samo temona. Di okara bangsalan Kadinto nyek kunong se keduan arte temo. Dining panepuse inggih Kadinto samo temona. Di Kadinto contoh se kaping situng. Terus contoh se kaping 2 inggih Kadinto manabi bade anak-anak asakola saumpama mangkada sakola. Reng sepoepon adabu saya ngacong mon mangkada pereng malang esongai ngastete. Di Kadinto okara bangsalana pereng malang esongai. Pereng malang esongai Kadinto keduan arte tete. Se apanebus ngastete. Kadinto contoh se kaping 2. Terus contoh se kaping 3 inggih Kadinto mak ngembang penang buk kabar katemor napa se esare. Di Kadinto contohna okara bangsalan. Dining okara bangsalan itu Kadinto ngembang penang. Arteipun sare. Se apanebus sare. Kadinto contoh se kaping 3. Contoh se kaping 4 nalikana bade dedebun kaangkuy panotop atas sasaja pamator se ampon kaator bede kembang sasaja kalopoten boten kawula nyoona sapora. Di Kadinto okara bangsalana bede kembang. Se arteipun epot dining panebuse inggih Kadinto kalopoten. Di sakadinto jejerbeun ngengengi bab bangsalan malar moga megunani tur juken malar moga dadi tambana pangauningan dalam kaudien resa are. Atas saja ator se ampun kator boten kawula nyoon sapora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.